Governor wa Kabasis ni nani? Haya, Jackson. Na kitu yenye nitasema kwa majina, mimi nimesikia naitwa Engineer Jackson Chambua. Mimi ni chairman ya Potapota hapa Kabasis. Kitu yenye nilikuwa nasema, pole sana. Huyu mama tunamjua. Jamaa wetu hapa chini tunafanya na wao kazi huko. Pole sana wa familia kwa haya yenye alikuwa amewapata. Tunasema pole kwa hiyo. Kitu yenye nilikuwa nataka kuongelea ni kitu kidogo tu. Najua huko center kama niko chairman, najua tunaangalia vitu vingi. Hawa wasasi wetu wakati mwingine si wanapanda pikipiki na sisi ndio tunawabeba. Akiumia si unaanza kusikia ati chairman nani yako hapa. Kwa hivyo tukiwa mahali kama hapa lazima na sisi tujitambulishe. Si ni ukweli? Kitu yenye nitasema, MCA ni rafiki yangu. Namwambia asante, ukienda huko na sisi tupatie pole yetu huko. Kwa hivyo tunawapatia pole yetu. Kitu nilikuwa nataka kuongea hapa, center yetu ni center mzuri sana. Na hii center tunakaa wazazi na tunakaa na wanafunzi. Si ni ukweli? Najua wazazi wakati mwingine wakichanganya wakiwa na wanafunzi, wakati mwingine nakuwa namna hiyo tu. Kitu yenye tulikuwa tunasema ni enyewe, kusema kweli, hii center yetu tunakuanga wakati mwingine tunakuwa na shida kidogo. Mambo ya security na mambo ya barabara kidogo. Hiyo ndio shida tuko nayo sana. Sana ukiangalia kama hii barabara yetu hapa, mpaka yetu ya Susan na hii barabara ya hapa, wakati mwingine tunafahamiwanga na watu wenye wajulikani. Ukipata customer yetu amebebwa amefikishwa mahali fulani, napata mtu amemwataki, amemtunga visu na vitu kama hiyo. Lakini juzi niliongea na chifu wetu hapa, nikamuelezea tulikuwa na mkutano huko Kwale, na nikamwambia. Na kitu cha nilikuwa nataka kusema kweli, hapa tukiwa kama wanafunzi wako na wasasi wako hapa na sisi watu ya Potapota wenye tunawewa wasasi wetu hapa na wanafunzi, tunaomba amani. Kitu kingine, shule yetu tunawapenda sana, college yetu hapa chini, na naona viongozi wako hapa. Lakini kitu ya tunataka ni ile tunataka ikiasekana, wakati mwingine wanafunzi wakileta vurugu kidogo hivi, mnaweka maneno na kwa sawa. Jua wasasi wenye wameweka kama ni biashara hapa chini, wakati mwingine wanaumia sana. Sida kitokea kidogo hivi, wanafunzi wanaleta fujo kidogo yenye si hata sida yenye si sida mkubwa, kitu kidogo unapata wale walibu kidogo wako hapo kwa hao wanafunzi wanaharibu vitu ya watu. Na ndio nilikuwa nataka kusema, ikiwezekana wakati mwingine mimi naambia viongozi ya shule na viongozi hapa nje, nimesikia kuna machema ni hapa nje, tafadhali wakati mnakaa kama ni committee, jaribu kukaa mkiona maneno mikavi jengine, mnasuluhisha hiyo maneno mapema juu ya kusaidia wasasi wetu hapa. Alafu kama huko kwetu wakati mwingine, kusema kweli, hii stage yetu imeharibiwa karibu mara 5. Wanafunzi walikuwa na shida kidogo, wanatuanguzia stage. Tukiingia kama ni huko ndani kutafuta usaidizi kidogo, unasikia hawa si wanafunzi. Na tukisika mwanafunzi, kama tumekamata mwanafunzi, wanafunzi wamejiweka pamoja, wanasema ni mwanafunzi yao. Hiyo ndio kitu kingine nataka tusaidiane sisi na walimu wa huko ndani na wasasi wa hapa nje. Tujaribu kusuluhisha hiyo maneno, tuone vile tutafanya hiyo shida kidogo tumalize. Jua hawa ni watoto yetu. Kwa hivyo sina mengi, ni hayo nasema. Wale wenye wametoka mbali tumewaambia mkienda, tafadhali tunawaombea muende salama na Mungu awasaidie.